Okay guys, non ban ni tum dak Sotgong market long sin ya. Baka BJP flag tar cry bu. Ladak hello nili pinene hade sandal to ha pine choy pine bima dress ham kha kana sot bulo tani ni dax na sing tum tum lo ladak hello adu kan ke mon ba ke nili sandal e pani pu ama dax sandal la ma along kapra ka bang si dukan duita do ma ta bang sekian lam kana lai lo malik ke amen ke sadip ini tuh Sotgong men bang hello Sotgong men bang er non bang ini tuh dongka parcel tuh parcel kinta nang level lo kasih parcel tuh yang tuh komplit po kasih ini tuh ada sih nili nona nili om lo om kan nili isi jauh ke cuy bu nili kemang lo lah penalang lipat jejak lo kasih ini tuh dongka keti ini lo Jack jauh baik dalam tempat ini sih akan tahu kali empat dengan orang tu nanti apa sih bisa kunci apa kalau parcel lebih PDM lah. Wah. Nah, minum apa? Nah, lah, untung ke. Banyak kimi. Nila di situ. Tapi. Pasal na. Oh, Purumi. No. Ada na. Order deh je. Kelampak lang na je. Lama. Lain mah. Nang le. Ini tu parcel tinta. Oleh itu nong Allah. Ada. Nala ni na. Jauh. Pun dampu. Sekring lihat. Oh, Purumi. Yo. Pang harmu bu. Kali. Nah. Pikam nanti lagi cengling sek pilla beho. Kang sekta mari tan bo manele. Ya. Ka password pun mau mana? Secret mo. Finally non ba ini tu parcel kita ni balong halo. Aman non ba ke ong tom han ke cha yo na apa chi nama te ni li cha nang khoi bo. Non ba ke tim ni dam bo. Ke tim ni sialang li phan cha bo churang bo. On ma dong ga sari le na. Ke tim ni lapu jengkha road mate kolong ada ma hin lo. Lala. Laya ke tim ni. Laya dukan ke. Ong tom pen non bang ni tu lang sana je chak lo apa chi nam am pen ni chao na khwai lo alo sila tene bolo amba da sunday bang kholi le le mate open pe pel hedi asi nan bang along ka prek lo tom ani ngoi ul chi ru dong ka ga long ka prek adu yo kimi le la dak dong kanon ga kholi mila yummy the Kirby fried chicken apa bang pimai cuy kacang wai tim lo ya andor bang la dak so chat la ni tam da fast na dak non pini bang lo mate nang kilo cheng lo
dukkan gila hello 6 table